бо садои карнаи сурунаи мини мастер-класс таҳти роҳбарии бизнес-тренер Саидмурод Давлатов дар осоишгоҳи Баҳористон оғоз гардид ки он 5 рӯз идома меёбад. Бо риояи расми хуби тоҷикона бо нону намак ва дастархони идона меҳмонон иштирокчиёни мастер-класс аз ҷумҳуриҳои дӯстӣ Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия истиқбол гирифта шуданд. баробари соҳибкорони Қирғизистон, Қазоқистон ва Русия дар ин мастер-класс соҳибкорони ватанӣ низ иштирок мекунанд. ҷоиз ба қайд аст ки мини мастер-класс бо ташаббуси Маркази ташаккули инсон САМО ва бо дастгирии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурӣ доир гардида дар он беш аз 80 нафар иштирок мекунанд. ба меҳмонон фазои дӯстона, истиқболи гарму самимӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона хеле писанд омад ки зимни суҳбат ин нуқтаро махсусан қайд карданд. Все, что мы сегодня увидели сейчас, это превысило все наши ожидания. Мы восхищены, мы удивлены этим национальным колоритом, такой щедрой встречей, теплым приемом, особым гостеприимством. Карнай – это ваш инструмент таджикский. Столько ребята показали на нем чудеса. Девочки великолепно танцевали, сопровождающая нас музыка, богато накрытый стол. Мы почувствовали каждый из нас себя президентом Казахстана. гуфтанд ба маврид аст ки мини мастер-класс бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оиди мусоидат ба рушди соҳибкорӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, пешрафти иқтисодиёт ва савдо ва дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорони ватанӣ тавассути баланд бардоштани сатҳи дониш ва маърифати касбии онҳо гузаронида мешавад. вақте ки ин меҳмонон аз фурудгоҳ фаромадан мо ба инҳо ба ҳамашон симкорт додем, бо интернет пайваст кардем ки бигзор инҳо он зебоӣ, он пешрафт, он ободие ки дар Тоҷикистон шуда истодааст, раст гирифта ба ҷаҳониён нишон диҳанд. дуввум мақсад аз он иборат аст ки бо соҳибкории мо давоми 5 рӯз дар Баҳористон ки ҷои бисёр ҳам хушрӯ ва обод омода шудааст, дарс меомӯзанд. яъне соҳибкорони мо шароит пайдо мекунанд ки ин 80 нафарро бо чӣ кор машғуланд, бо кадом бизнес машғуланд ва таҷрибаю пешрафти корро ба он худ гиранд ва инчунин бо онҳо шартномаи дуҷониба баста барои ободии кишвари худ саҳм гузоранд. донишҳои андохтаи соҳибкорон дар мастер-класс барои беҳтар шудани афкор, рушди шахсӣ ва инсони муваффақ шудани иштирокчиён кӯмак мерасонад. толи чанд рӯз Саидмурод Давлатов дар мавзӯъҳои бизнес-меъморӣ, стратежии идоракунӣ, мизоҷ маҳсулот ва идоракунӣ бо кормандон мастер-класс доир мекунад. дар баробари рушди соҳибкорӣ баргузор намудани ин гуна омӯзишу машғулиятҳо ба мустаҳкамшавии риштаи дӯстӣ байни халқиятҳо, муаррифии Тоҷикистон дар дигар кишварҳо ва густариш ёфтани ҳамкориҳо байни давлатҳо мусоидат хоҳад кард. Рамзия Ҷӯраева, Валиҷон Дусматов, Азия. дар рӯзи дуюми сафари худ як гурӯҳ соҳибкорон аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва инчунин Федератсияи Русия меҳмони маҷмӯи фарҳангиву фароғатии қалъаи Хуҷанд шуданд. онҳо аз даромадгоҳи асосӣ то назди мақбараи Камоли Хуҷандӣ роҳ гашта манзараҳои зебои он ҷойро тамошо карданд. меҳмонон назди фаввораву шаршара ва умуман гирду атрофи боғ акси хотиравӣ гирифтанд. ин гурӯҳи 120 нафари соҳибкорон бегоҳии рӯзи гузашта баъди ба охир расидани қисми навбатии мини мастер-классе ки аз тарафи Маркази ташаккули инсон САМО ва бо дастгирии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда истодаасту 5 рӯз идома меёбад, ба ин мавзеъ омаданд. иштирокчиёни семинар на танҳо манзараи нотакрори боғро тамошо карданд, балки ба онҳо маҳсули дастии ҳунармандони 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ низ муаррифӣ карда шуд. адресу атлас, тоқиҳои гуногун бо нақши миллӣ, марҷону ороишот ва дигар чизҳои миллие ки аз тарафи занони ҳунарманд ва гирандагони гранти президентиву вилоятӣ омода шуда буд, ба намоиш ва ба фурӯш гузошта шуд. ин чатр аз матои миллиро Гулафшон Солӣ ва ҳунарманд аз ноҳияи Ҷаббор Расулов омода намудааст. ӯ мегӯяд: ман ин чатрро махсус барои онҳое ки аз ҷумҳурии дӯстӣ омаданд омода кардаам. нақшиша кашида бурида духтан 2 рӯз вақти манро гирифт. мушкил буд омода кардани анаи чатр барои шумо? шавқ дошта бошад барои одам инқадар мушкил нест. ман ки худам шавқ доштам дар соҳаи худ дӯзандагӣ ки ҳаст, ман бо ҳамун шавқи худам ин чатрро тӯли 2 рӯз сохта гирифтам. ба меҳмонон бештар тоқиҳои гуногун дӯхт, либосҳои миллӣ писанд омад. чун аксарияти иштирокчиён бори нахуст ба шаҳри Хуҷанд омада буданд, мо таассуроти онҳоро пурсон шудем. Очень красивые города у вас.
То есть я думаю, что у вас нужно развивать туризм. Очень красиво, есть что показать. И хотела бы отметить, насколько в Таджикистане воспитанные и культурные люди. То есть нам, другим странам, даже стоит взять пример, поучиться у ваших людей, так скажем. Вот. Это, конечно, поразило меня. Мы надеемся, что наши отношения между Таджикистаном, Россией, Казахстаном и Киргизией, это участники из таких стран присутствуют сейчас здесь, что наша страна, только будет, наши отношения между странами будут объединяться, и что это будет благотворно влиять на всю экономику этих стран. این اقدام با مقصد جلب نمودن سیاحان به کشور راه اندازی کرده است. امروز وقت آن رسیده است که هر یک ساکن مملکت که در این یا آن ساحه فعالیت می‌نماید یک راه یابد تا اینکه سیاحان به جمهوری تاجیکستان زیاد شوند، میگوید سید مراد دولتов. بسیاری آدما گمان میکنن که تاجیکستان به مانند یا افغانستان یا که یگان دولت‌های عقب مانده باشد. نه که وقتی که اینا اینجا اومدن اینا تماما فکرانش دیگه شد، عقیدهش دیگه شد. شما میبینید که این مردم همش صاحبکار است، این مردم همش گویم بعضیش 1000 تا جای کار دارد، 100 تا جای کار دارد. در دست اینا 1000 کس آدما کار میکنن. اینها همش چی دارد؟ یک авторитет дорад, як номи баланд дорад дар дарони мардуми худаш. Барои ҳама ҳамин хел мардума ман мехоҳам ки бисёртар биён, халқи мо бинанд, ҷиҳати туризм ва халқи мо бояд зиёдтар кунад. Халқи мо ба ҳаст чизе нишон медодагӣ, чӣ чизе ки мо метавонем дар мардуми бегуна нишон диҳем, мо ҳамун чи ҳаст. тавре ки намояндагони соҳаи сайёҳӣ қайд менамоянд, туризм сердаромадтарин соҳаи иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. Зеро баробари ворид шудани як сайёҳ ба кишвар 4 нафар бо ҷои кор таъмин мешаванд. سازمان عمومی جهانی توریسم معین نموده است که هر یک سیاحی که به این یا آن دولت میرود و استراحت میکند با حساب میانه به بودجه این دولت $500 آمریکایی فایده میآورد. رخسار ددابایوه، بهادر بهرامزاده، ازیه. این گروهی 120 نفره صاحبکارانی میباشند که دوامی 5 روز در مینی ماستر کلاس اشتراک نموده از اساسگذار مرکز تشکل انسان سما، دکتر علم‌های اقتصادی و روانشناسی، صاحبکار موفق، بیزنس ترینر درجه بین‌المللی، مؤلف سلسله اثرهای فلسفه مرچگان سید مراد دولتов برای پیش بردن فعالیت تجارتی خود ملکه بیشتر گرفتند. چون این روزی جنبسته بود، سید مراد دولتов به هر یک اشتراکچیان سپارش داد تا که آنها نقشه جنگی یا به اصطلاح بیوای планро омода созанд. Дар мастер-класс соҳибкорон аз ҷумҳуриҳои дуюстии Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. 80% яъне шумораи бештари ширкаткунандагони ин мини мастер-класс соҳибкорон аз ҷумҳурии Қазоқистон буданд. Каждый предприниматель должен вести свой бизнес именно по тем пунктам, которые мы здесь проходили. Это работа с персоналом, работа с клиентами, реклама, продажа, процесс продажи, постпродажа, предпродажа, сам процесс продажи, стратегия. Что такое стратегия? И самое главное – это цели. یادآور می‌شویم که مینی ماستر-کلاس برای صاحبکاران از طرف مرکز تشکل رشد انسان سما و با دستگیری سرمایه‌گذاری و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است. ماه اکتبر سال روان در ایالات متحده آمریکا کتاب سید مراد دولتов با نام من و پول، اینچنین ماه‌های январ فوریه سال آینده باشد، در نظر است که دیگر اثرهای سید مراد دولتов به خوانندگان معرفی شود. Также мы работаем над созданием новой компании в Америке и для продвижения семинаров и вебинаров Саид Мурод Раджабович по всему миру. Книга 2 и 3 также на подходе. Книга 2 по стратегии мышления богатых и бедных людей также находится сейчас на переводе. Она будет представлена публике, англоязычной публике в начале следующего года, где-то в январе-феврале. در برابر دیگر صاحبکاران چهره‌های شناخته جمهوری ما محیدین مظفر، دیرکتور مؤسسه دولتی سوخسینما و دلنازه کریم و سراینده در این مینی ماستر کلاس اشتراک داشتند. چیزی مهمه که من برای خودم در همین 5 روزی درس درک کردم، این برای رشد کینستودیا، برای رشد گروه ایجادی هم من پیش از همه باید بازار را اول سازم. مکتب رشد سما محض با همین کار مشغول است که در ذهن مردم نظریه اقتصادی را آموزاند. من فکر میکنم این هم کارش ثواب است، هم کاری بزرگ است. اظهار منتظر میکنم از تشکیل کننده های این چهاربینی و
шахсан ба муаллим Саидмурод Давлатов ки ҳамин гуна имкониятро оварданд ки эҷодкорон ҷиҳатҳои қавии худашона шинохта болои он кор кунанд. من مصلحت میدیم که هر یک شخص هر یک انسانی که کسبش رو دوست می‌دارد و در همین موفق شدن می‌خواهد در بیزنس خود البته باید از همین مکتب سعیدمراد دولت گذرد چون که من در این 5 روز بسیار چیزا فهمیدم برای رشد انسان برای یک قلف میه رو گشودن یک دنیای دیگر رو دیدن بسیار کمک کلان میرساند برای همین من مصلحت میدادم که بیاین یک چیز یاد گیرن و البته در ساحه خود رشد کنند. иштирокчиён низ ба ташкилкунандагони ин мини мастер-класс миннатдорӣ намуданд, зеро давоми 5 рӯз онҳо аз як ҷиҳат дониш гирифта бошанд, аз тарафи дигар бо мардуми давлатҳои ҳамсоя дӯстӣ пайдо карданд. Саидмурод Давлатов мегӯяд соҳибкорӣ яке аз соҳаҳои муҳим буда метавонад барои рушди давлат мусоидат намояд. мардуми соҳибкор мардуми хушбахт мебиёд, мардуми соҳибкор мардуми зирак мебиёд, мардуми соҳибкор хизматгори халқай. чӣ қадр соҳибкор бисёр шуд, ҳамон ҷамъият пеш мемерад. Чӣ вақте иқтисодиёт пеш мемерад. Иқтисодиёт пеш барафт, ҳама ба осона зиндагӣ кардан. Барои ман халқи мо даъват мекунам ки чӣ қадар ҷои кор бисёртар созанд. Додару хоҳарам ҳам мардикорӣ ҷамъ кардан дар кор. Ва кай ба ҷамъ мешавад? ҳамон вақте ки ҷои кори ману шумо месозем. ҳар як мисол соҳи худаш ба ҳар як кас мутахассиси ба қувват шуданаш дар кор. ҳар як одам худаш ранги тамошобин нагирад. тақдири ояндаи ҳамин миллат ба хизмат кардан дар кор. ҳар як инсон бояд ин кора кунад. агар мо ҳамин рӯз ин кора накунем, фарзандҳои мо пага бо азоб мекашанд. ин мини мастер-классро Саидмурод Давлатов бори нахуст дар вилояти Суғд бо иштироки зиёди соҳибкорон гузаронид. Рухсора Дадобоева, Мунир Орипов, Азия.